rem. Ah, mana tutup? Sudah lunakai, sudah lunakai. Tutup. Iya nu pravali. Iya nu pravali. Ini kira-kira lebih pada jatuh. Pandai sedikit renangnya. Boy kecilangan Honda H1VR Honda. Wow. Wah, tebang ngampung. Wow. Cocok kita. Ini. Oh, wow. Ini kayong gihun. Ini kayong gihun. Wow. Dekir banget. Wah. Iwak sana teh performance ni sao baik. Dah ke sao baik, right? Mama. Bener. Amo pak kan lah. Ini bener, pak. Libra River. Happoran. Sana. Kita wheelchair lagi kayak mainan. Wow, welcome to Hokang Village. Wow. Meledak, bandar. Nak beli kena kita kah? Awak bahaya bah. Besar. Nak kau besar. Satu cat. Berjut.
right? Welcome. Welcome. Oh, one vehicle ada side ke up chong wang jadi. Bawa tu vehicle ni. Itu homestay. Restricted border area. Cantik kan? Cantik kan? Cantik aja. Kada ada taksi ke ketang ho. Lah thama dah. Om cakayang je lah thama. Betul lah, kita memang lah thama. Betul. Last village. Ondan surakshit angkaiしたい. Ondan surakshit angkai. Nih ke situ. Oh nih, di bawah. Surah kalau aku hang ni, kata mak si Malaysia Indonesia dulu. Kalau aku nak hang ni, surah hang. Kita ke Islam Bakadu, border ke India, border ke hang. I love my India. India. आपका रिवर नाम क्या है? चयोग रिवर. ये माउंटेन बंकर इंडिया बंकर. Bisa India. ऊपर बंकर. Tahu lah bangkar je yang penzum ngahau ni nah. Apa itu bangkar? Tu nak kenal dulu lah. Tu menan giung. Kita gini Indian bangkar kini. Sebukan orang bangkar. Jadi bangkar dari Pakistan. ये इंडिया बंकर है. बंकर नहीं ये दो पिक बराबर वी से दो पिक बराबर बीच में ओंगनो इधर देखो बीच में दो पिक बराबर पिक पे पहले पाकिस्तान का झंडा था अभी झंडा हटा दे सिर्फ पोल दिखा पोल And udanu lama Pakistan. Ye. पिक पे पोल दिखा Ye. Hang ni manusia. Hang ni pe plan punya mobile. En rat punya mobile. Nah, mapatai. Oh, betul. Nah, en lama Pakistan manusia. Betul, lama Pakistan. Lama Pakistan tu mentah. Dan setangka tang uding tang pul. Ada cedor bin di bulan ini. So akan dikasih nom tang kadang delang berkati kah. Senang harlu dari haus nang kedai Spanyol kuai. Lep pihak nak real tarik. Berkanyo tarik jumpa nai Desember kedai Spanyol kuai lep pihak nak. Ketika kau kasih nom kita saja. Kau yang biar lang. Dari minta pergi lelong maka jom kualit nang ni. Kualit nang ni nak tang saat ini seharlu. Habis syasha Delhi buat apply dekat visa. Baik ah. Ini kita kisah terkong hang ni ha border India but Pakistan. Dry fruit apricot.
Raspberry. raspberry, Raspberry. cranberry, Hah? Ya. cranberry, Cranberry. blueberry, Blueberry. walnut, Walnut. blackberry, Blackberry. seed, kismis, seed wale apricot, dry apple, dry tomato, Kiwi. apricot almond. Silajit, what's that silajit? Jawai. उसका Perikanya yang kecil. Ini kita lagi naik paket. ये सब 200. 200. 200 paket. Lumayan, kadang टेस्ट truk bonus ting ada. Ars pak kini mah, dah sikit 6. ये cranberry है Jet tak cat thang pala. Oh, kedriang. Ini ginong. Ikut ayah lah macam mana, ikan wayanan, wey. Ini aku nak lele ya. Tapi tadi dapur hang. Tak sentuh lah kecil. Wow, kecil kena. Dapat GE kau. Ini dia kau. Mah, kecil ikai kena sepang kau. Rela dapat 4 GE kena tang lagi. Aku buku bata bom itu. Open. Open. Oh, I'll fill here. Wait, I'll fill here. 1, 2. Oh, thank you. Say thank you. Wait. Orik. Yeah. Smile. Ini lagi nak mentah. Ini lari kau. Bukan dia ikau, ya pikau. Karena jerawan cah senang dengar bagi kebagi ya pik kebagi ni nama itu. Bentar kalau kamera tu. Oh. Sunat opera. Gila kan sana. Ngampung baik. Ini baru kita cium gelis ya. Masih lompat baik. Oh, ini bukan sangat. Kami blok ya. Wan kuai sana mau perlok coba kuai. Itu di ibun. Attention fellow countrymen. We are now entering the area captured by the gallant soldiers of Ladakh Scouts during the operations undertaken in December 1971. In 1947, Pakistan treacherously annexed large tracts of Indian territory. In 1971, Indian Army led by gallant Major later Colonel Chewang Rinchen Bar to Mahavir Chakra Sena Medal carried out audacious night attacks, braving temperatures below -27 degrees, thus liberating an area of approximately 804 square kilometers from illegal Pakistani occupation. We are now entering the area from where Pakistan was driven back. Jai Hind! Ever thankful to village Bogdang for support during this operation presented by Force IDEX. Ini kebetulan pihak sial kemudian ada berkata ada. Kau bila tapi connected to sangat andai.
bet poin em hang teh tip persen em bet nih bet pum bet di restricted area atau dia cakem ini dari tadi desert vegetation berit berit